Kako se COVID-19 prenosi i kako se možemo zaštititi od njega? COVID-19 je zarazna bolest koju uzrokuje novi koronavirus koji se po prvi put pojavio kod čovjeka. Prenosi se s čovjeka na čovjeka uglavnom preko kapljica koje nastaju kada zaražena osoba govori, kašlje ili kija. Ove kapljice mogu završiti u ustima ili nosu osoba koje se nalaze u blizini. Ove kapljice su previše teške da bi putovale daleko vazduhom. One uglavnom pređu udaljenost od 1 metra i brzo se zaustave na površinama. Ovo je razlog zašto se prenošenje s čovjeka na čovjeka uglavnom dešava između onih koji su u bliskom kontaktu. Tačno vrijeme koliko virus može preživjeti na površinama još nije poznato. Zbog toga je pametno da se površine redovno čiste, naročito u blizini osoba zaraženih virusom COVID-19. Ruke dodiruju mnoge površine koje mogu biti kontaminirane virusom. Zbog toga treba da izbjegavate dodirivanje očiju, nosa ili usta jer kontaminirane ruke mogu prenijeti virus s površine na vas. Kada kašljete ili kijate, pokrijte usta i nos savijenim laktom ili koristite jednokratne maramice. Ako koristite maramicu, odmah je bacite u zatvorenu kantu za smeće. Najefikasniji način da spriječite širenje novog koronavirusa je da često čistite ruke sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi alkohola ili da ih perete sapunom i vodom. Time ćete ukloniti virus ako se on nalazi na vašim rukama. Ostanite zdravi i spriječite širenje koronavirusa.